Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya bisa sejenak bersama kesehatan dengan kesempatan takut berluhur semari dan pernah berbahagiawan salam masalah kita makna mengharapkan sahabatna di hari pertimbangan saulahon Petali 10 yang masa tali dua sahala anaknya raja punya anak orang apalagi raja nabalok ini artinya sobin balok ini raja maraluat artinya di mana mengadong artinya di tempat Siriawonon ini artinya hormat kami dua mata raja betul-betul kalau mata raja on nomor nida tidak itu duduk napa kolong artinya itu ang rakyatna artinya leng sungan nai artinya hormat kami basuruh kupalogi itu amat raja bungannya artinya ulah-ulah na bodang atau dalam yati martimus nasalain de artina senta ganak nami artina sahirul tanjung yari nadung salpo rupan ilik sungon may ila sungon habang sungon artina akang di bagasan bagas na martua barung artina on kaganak nami on beda umur malayak artina tubagas na rupan ilik sungon may artinya di atas ni abang ni hame disuruhan ng artinya aso manjala ito ang matawang sungon ni madot singkat ni charito na olo keemon daganak nani artinya pahay barumon at nasingkamon artinya di padang barumon toma bukan ilik sungon ni may marsuamon dagkaris ni mora artinya disukul di sapaan artinya madung dapat ng artinya alo yoloon bukan eleksyon may mida majoloson hata ni alak parumain betul pada artinya alo wolo abang betul na ako lang na pabor suamat taon tina mida majolo alo di atusan di ni alak parumain na daw artinya naraon na medyo sa dilabo ako lang naman yung sa totoo ka doon. Upali eleksyon may binasongan an majalan sa pagkadongan ng panugot doon sa masungan dia ajak sa potong na. So simple na ala yusus na tusi na manjala nama nasuyo na tinalihatan niya anak kung ano alak parumayan. Sa terus na artina na pasilip kulturing sa kapitabang. Antara ala pagkabaran ni kaganak namin. Rupani eleksyon may mida majalah soal di hari nada apa tu artinya dito Tuhan artinya nadia nagot dialah artinya sangat nagot di babuat ni natobang artinya siapa kadang garbunto bukan eleksyon may dapat dipiklina leng batay dua artinya hamin na saudan so ani artinya na sauda na menjadi artinya oleh di pakmobaran ni anak majalah soal artinya parumayan sama sungon dia artinya sudah tulus ulang Allah artinya sini dengan awal yang kalna pada eleksyon ini medahatan na tawang kalau di pandure mado kalau di diunjuk ma artinya na sebagai utusata na pangalan artinya dal parumaista putih hatan
Rupanya ini dari hari na ito Tuhan bang napot ni Tuhan kaya man asin na natawag sa mga kasasi. Utaon arti na su mana po di mora namin di matu parang garugto nga panileksyon ni nay segala sang beharin major pandokpan at parang garugto nga dapat na sila disambut doon sa panabalena doon singka na dyan kana ala di patang niyari mayroong dapat na marasoki doon at tinaon ala ipasak at tinatu ala amat ka natawang mo kung majoloy ba sa parang garugto yan na adong kon at tina nasakot sa tajang at tina ipangalaw namin Bila-bila, dapat natin na yan anong ganawat sa ko ng butihata namin. Ipaniro niya, agan na tawang basan, puta pa lang gawin. Olo na pala gaya nila yung lapot yung iskina. Nasa ko yung territory na badan na butihata ni natawang inasan parang garukol. Upanilit ko nga niya nila majolo. Alo, itong dapat natin na salose, madis para sukiyan. Mudah-mudahan tidak natawang parang garugurto nga dan dapat nagkipito dito sa padana. Dapat kami kay atin na siguro atin na masaba na buwan atin na pasakyan aha tujuan at aha maksud. Sa sekarang ni alena tobang namin tidak majolo atin na baru namora sungani atin na ang namora atin na nadialak atin na imason siyan buta parang garugurto nga tahap po doon atin na nasa JPS na dihobaran secara adat. Apalagi atin na ibadat na iba dito rakyari. At dokset karan ni Ale, natawag na ni Ale Raja namin. On ni atin na bakal at martimos. Lalo man atin na tubasan puta. Leksyon na yung konikang imanagkin, mayakot man atin na lapak ng sasitabar. Bibigyan na idingin-dingin. Badaw ba'y buwabar atin na. Terus itu dibanding dengan majukan kota. Sekarang ni dibayar bangun amak ngaden kan di tuduan di pajugu rasani dibayar penun artina sakat pamorong bergoi lalu artina olo kurang atong disuruh me artina olo anak berunami basan puton artina manyurduan lima kurang lima natar hidang artina kalau di jalan ini anak cuma di parumahan. Jadi dapat nanti nak gedung dapat di na suling power. On menasina kalau alih raja nami sama sondi asina ulang adong asina halangan. Alih narahak kuda semua temaru. Kalau raja nami sondi asina kalau anak namora dongar raja. Apalagi raja maraluan. Sabutin na medahaton nabahat ko na hurang at tinaanang ko na dihida bebe nadot na isang ayo bebe at tinggal lison de marado kahanggi balagi na naron at marado anak puro namin at nalayak at manambay di hataon tamarot tumbuk tutujuan na dohot aw kay manolahon at taon tu opuni ko ito sa mga dia sa dapat to nasa JPS na kolos na niyon. Kasungani manarja nagap usampir nakin kurang berlebih na parjolaw mga maaf at wahil manataon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu acara di raja apa raja raja sultan apa sultan baginda apa gunung jati atau jujung dotuangan atau topi darajat daging jam gorang dorang atau darajaku raja nami baik madung malidung mocut siya bolongonan apalagi onan akburu na di parkatu tuman minato mga toras di uta
at tong damang rajak uzur dudon urangir na umbak na irokmon tuwasara kap na di balukon di kakuningan aso bangon na rajak uday ni rajadana umbak adat na morak at tong damang rajak raja nami gala-galanya ikolong at chipso maraday sira sa palalwaning na rajak uda naman olong ulang jorobaya nilang lagkira-ira Sodapot mo sunang nirohon may diamat kalibagin dataan kung apalagi binata suri pada ni gadis mo ni tanong ulangan at kung darajak ku raja nami dekas kita luluanin na walo mga takmang itong opat kanjil lima golok titining na maradong muate lik kita luluanin na mga rajak una malopas sa utpalaruot surupang sunang ni ate-ate Atong darajak purajaran ni leleng mon nadat kulil madung duk sabion dari tumbak na leleng mamu damang rajak unadami dak madung malungut kamion dari topangana malamun mon da pege na malamun mon tuadak kadangangan arok sora muyu penaro rajak upa bege malungut kuna marabulan bulan baik tidak maluaning naman umbas mamalosi Imawan utusan niya matarang raja Luat longgon niya iknabara Iutusan niya ng raja Nopus mo tuanak mora Palagi yung musay kumora luwat Hamudo mamang raja Kubaya maratay isero naman umbas mamalosi Lidung ni suot siya bolonan Moti malelwani Apa rasa simatorkis naidurung bilas nyari Sapang idoy tadi Tuhan Oras idoy turkis Mulai senot sampai ke Binarora Ulu ito dos ni sambilan Anak dua idoy humur tamang ulu Keling ngokot kita marsuo sang anggilan Apalagi di acara silaut sama Bukan raja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah bahat kita ma'anurahon bahat nikmat termasuk nikmat kesehatan kesempatan sehingga kita bisa imar kumpul bertetap muka ilmah di batas dengan ayat nomor bahagia Allah. Salawat salam Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itu juga mantap bersahabat mulai sang dunia sampai kepada perkembangan di masa Allah. Amin ya rabbal alamin. Satai 10 lewat satu di dua sahalan suge dongat raja di dua ton apalagi turuan ni raja songi turuan ni namor apalagi nora jaksa nora luar di dua nabarawon apalagi orang mana turuan jaksa narusan nabarok sangat dikorting kalau pada khususnya hormat kami cerita yang dapat ngomar tak muka yang melibatkan dengan adat nabar bahagion nah kita kalau bisa basulung hormaton lima hormat narusan yang banget orang nomor 2 nah dihormat mula-mula na orang ini dibuat nabarawon atau memanjawa sabi naman kalau dihatan naman di pabanjarmu yung limalawag-nalaw takas doon jelas kilak-kalak ka nyanak mo yung malungulang pangatang natandaan mare-pareto naman kalay tiyak toras naman jalay doon maturok doon yung tumain apalagi doon matobang Muktakas mo do jelas orang ang bigyan kita mo sa abutan ito na diarak minatolong mo siyan marino ima di parang karugito naroon ni pawat na to mo sa parang karugito rupanya kalau ang bigyan natin singkat nito ito mo mula alat doon iba mong rapor mo sa loseo at tara natawang ni alaman ni Maribuan ay matulong natawang ni Pangarugot Thomas at kong nilas masuk sang mulak kami rupang ni ngalong may
Soalnya sampai nanti tobat tuh orang ini. Adit sebagian ketua nasa bakal berujung. Itu mana baru sila yang sekidio. Ngerenda-renda anu misi antara pas di parang bola. Andiat nian. Kami mau ini jadi pas konon dua lama pulang di pas kesukaan. Atau kata sudah jelas. Mudah doa diharoroni parumain mo sampai parumain mo dibalas nomor 2. Mudah alang-alang mari angan-angan sangat berbaka-baka nawang panong cita-cita na warung lele lima dia mata ibagas orang nawang baik sa orang ni Roma dia Neng nakot ini nagpalagod kaya rin kadalion. Atau pada saat mo juga mulai sa pakas sampai ke ujung. Mulai sa namin na sampai, mulai na sa kurang-kurang na sampai itu na sampai ke na. Pada saat mulai out yang raja di luar tuan kumajolo. Na kalau kita pandang magporjolo ng kita duri. Na kalau kita pandang magporjolo ng kita duri. Tertinggal soal ikut-ikut isang luamakan mga sendakas berang nomor 2 sa patron na pasangkal kondo sa biasa sa tuso ay cita-cita mo mula sa pakal sampai tulubi tarbo ti mahatana wa hadirima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada kata pula masa tadi tujuan sudi raja namin arajan di luar to mani raja namin Rusian nabarok sa pagkudung balok. Sigurong ipalobi, tukre masyarakat ko siyang bulong. So nga niya, hormat na bito mo sude, susya bulong na. Umong na siya maragong sorkot, mga labot pa rin sa manlabot, ipagkarbo para na sanon. Meron siyang jaye sa ating siyang yulu, nadawin na doon na. Sa upong katupadi, sa toktang hata. Sampai kaliman niya pagsasong mula ko itong at kinin, yung sa toktang, buwar matobang ni Bayan Pamula, ang kaligin ng sukpo. Sekarang ini atas pabor kamu. Kalau betul natin dah semua ini, mulu buat rodo nakar ujung ni moyo. Lima amonangan na foto. Betul na mulu mati gua na lumji guys yo nate na. Dohot balai mang itu boti itu ro boti na dum dengan bukan ni do. Dohot itu ro arah pernah naman dulu silaw sama. Ano pakai na po sa doon, ito dorong na tabang, ya. Soalnya mah. Jadi ketika kali mulai hapon naman na po sa matkabuaron, buti rin na tubuar mo to, bang ito na tena, sa atin na, tubuar mo to tulungan. Sekarang ni sa utul na, mulubot pakal nun, dahil utul na ikon, mana jadi bagian ni Raja, buat mamakal di buaron. Dito ko di begitu pada ke masare to mula itu so mulahan sa utul na rin mga pasto kasi baca Raja da asal mana tahu daw ang pandabot at tok sa atin na durupot usul masasok tang pakal ni Guaron niya dito ko buti noon da kasi pasara dito ko buti mula pakal ni Guaron na wala maksalangi. Yang din baginda, mga raja, sultan, tongsu, dito ko, ako din payakan na doon. Nanti ko, sude, sultan sa ngayon na, idang lobe, tinampas sila, matila sa Judena. Dahil kaya rajaan di luwa to, doon niro sa tulong balok, sa lobe upi, utama sa kaya to, bang bosas ito. Marana, urut na wala na to, bang bosas ito, ito. Bulan na pang-buto-buto mo na markamarang, na marong. Ulit. Teka nito bro, ba't utama si Kali? Ipangiliwan nyo ito kung luton na nabuhan mga lengsaran. Nah, itu kan dapat, ini usul. Naman jadi pakal ni buat patolong yang baik Pangulo sa ating pagkiriwan. Sekarang ako ito, ito na ito. Sinabot din naman jadi pandabot. Sabi pandangan, karbuti ma, pulang dulu dengan tayo ng lumaap. Ang ito ma, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyambut sama teman-teman Lucy di hadang yang surut. Naruh di anak guru nara dari pisang rokna, apalagi
memang sesehon menjadi luar di Bayo Pangoli. Memang ada menjadi ulak sapan ini mereka kau bangunkan yang kotor bangunan yang abak dan tidak cukup. Jadi di dalam akun meruk terangga baik yang di dokter punya sampai yang tertulis. Memang betul-betul di kuaron nakalin beberapa nakabang mengikuti nakabang. Jadi memang tidak kuaron yang sepokok udahlah hati-hati mungkin juga terbuat yang mereka tulang teman. Jadi yang dokter yang bangun juga waktu ada karena mula almarhum tulang pakai api memberi waktu pada ini sampai tambahan itu api mengurangan waktu. Jadi mulai menjadi pakar sesuai doa diadakan oleh pondok-pondok di Panguli. Apalagi untuk tulangnya puasa, kalau ada ini dia tidak bisa. Jadi ya, mau ada tempat ada toko kita bayar. Karena mulai tunggal akan bagi dari segi bawi dalam akun. Walaupun semuanya yang pernah tahu bang dua ton, tahu sudah masih dan meron. Oh dicek orang itu, mana tahu bang itu. Gue bayar meron tahu kita tahu dia udah merasio dan jadi dia ada potong dua orang jadi geleran. Jalan be, Langsung melangsung. Langsung melangsung. mah. Orang-orang berbalik-balik pasal jual. Ini mana. Nah, kalau seperti mana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lewat bakor masku sudah harga 2 ton. Turunan raja sampai turunan Namora, apalagi Mora 2 piso di turunan raja naruh dari dulu. Soalnya hormat nani itu menjadi suhud. Kalau dia anak corona rasa di pisang raukna, nahan sesuai tidak ada dari menyebut merion. Baik tok siulawon tidak mendapat menjadi sangat menerima. Atau di dalam hal menjadi kuat. Di Bayo Pangoli orang memang betul-betul indah umit pandapot indah umit nakobang di Maringon. Kita di bagasan 2 ton. Saya sudah sidakta baik 2 ton baik 2 ton setimbang. Atau ison au mengharap tujuh kita nakobang. Baik komputer kot ada yang dapat orang di Jawa yang di halaman bola kot. Gua hasil kita oras nol. Atau mencari gor di Bayo Pangoli. Bahirul Tanjung gelar Tongku Kamonangan Nakoso Tanjung. Sorry dari botol botol, boleh tulang Nakoso on. Dulu kalau nomor juga nomor apalagi dia nak beruna, mulai dia Ani orang tertinggal kalau mau menjadi bawah. Sinawan magari buat pada membuat dukung nama itu. Pulang ada berjalan ya, dukung nama itu. Di dalam hal mengaturkan dua orang, pulang oleh sobat begini kan Bayo Pangoli buana, punya. Orang menjadi bawah dia boleh. Karena nama jujur sudah kita bawa. Tidak pas itu ada nanti saja.
namar saksi damaran situ turun isuci abonon ni napadong dok siya ulang dinapitu bola sabaya dalan muda kapena pa yamatane bagin datangan dinapuna niat pagabaya bangagon on manapuna da cita baya citon diamatan do bagin datangan apalagi dosutan marato masih lekang giro hape bayana sol koton amat kuani bayo pangoni sinu atunas dibaya amatai almarhum baya datong kuhakimi songoningin at kabaya suri panganon di gadis manihadong nukpitu panganon di tapuran dabaya nilaulangon mamanorot-torot sinuan na tunas nai apalagi tong pumalim hasayangan nasa kata muda-muda dapotani sangat kamu dinabaya suadaun sumoni mo setong tusolemani apalagi dosutan kasayangan taran lobi baya sutan mangiron apalagi dasutan paradanai sumoni mo sebaya dasutan borogai apalagi doala biamatai baya dakali jungjungi sumoni mo seda mangaraja banguni apalagi mo setong kuhasayangani sumoni mo setong kuanong birangani apalagi mangaraja tanjungon namian madadi tanoni hadungdungi sumoni mo sesutan sobantinginguni apalagi dodatong kuraja pangundianon sumoni mo sehalo diamata mangaraja padunay napalalu niat pagabaya bangagon likaroro dali parumain punui nahonok maunda di paboyong boyongi apa pagamuyo di bayana horonopot nasi juga tonang di bayaro ini baga-baga mudo damang nahonoki dadi sondo pengyat sobayat tarbangan menon o isian etarona gauda wali madang etongan bayana yun di jono madikong bayasi somolopoton turtor manesun siabolon napatatatsi napagayong tangasiyale magiinon didak sana madongon bayarat tingnon mudaw pasurong bayaw panubi diamantan do baging datan tungi napuna niat pagabaya bangagon muda utatap muda utatap baya bagindatangan tumi tarasingot pabayana dia matai almarhum wanda tong kubagi
kini apalagi dahilan na sorry pangaday ang gubari kabayamu barita ngamun obat kamu dasi suwan bayamu lui tua menghati bodomun sinuan tunas dari mainan muda sisuan bulu dia bangu mabayan di bangun sultan imawanda sultan marato masih di tapuran dari bayo tangan timur bina bagas doon bayang pangalang amali muda sisuan dulu nomor 2 Mamanor turun dari bayang-galang namun dia mata dibagi datangan bumi muda sisuan bulu dan nomor 2 yang kimule balinda saya kami natinggal mading harunduk itu padang apalagi lelah hadung itu padamu dai boto dasi mudai boto muyu dasi akangani matu aguluk sidotat panokku wani nahumonat tobayat paruntungan nai sabodas doda bangga surungani siat sambilan bayat 20 mumolat bayat di paruntungan sian dongan dana 2 bayat 20 ibu tomuyu bayat banyak tulani nasi serion na murutangan jumon oi siale tarona lauda si anak bayaran majukuk mamang di jorobayamu sinuan tunas muyu dalomolomun mudah tetap bayana sisahiruli tetap poda manghalang kamagantai dia mata bayana baginda jangan culi namar tuang dalmaran Bayang marami sa kabisi magkahulong iton dilot padaan naon lobi-lobi na matsada kaya mo noon sisuan buluda na matsada mo noon sisahilon na banodolot na kantungi muda-muda tapayanian amanatay iharoro dari parumain mo bilangan dalik kita bayat cintaon aton madape dari juang muyu damara bisa habisi tukolok lambat doon majuang ulungi ondok bayat ikidoro masonai di joringan idatu bayat pertanaon on maari dasi mo nang bayamo nani jala hari dasi bulus bayamo lusi dinamo nang maradon bayamo sui natanuma madamara hondo kanon torot isumot siya bolo nanon muda utatapika bagi
muda tersingot sinuan daboyun sisa di waktu libur utangan jungi namerti terdosa jana agama natuturon bayar rupen diki di balugo dani tanuni sidikati muda tersingot buse bayar di banganon sinuan boyumu bayar nomor dubai nadung ulak waktu jolorani tungani almarhum maut sinu almarhum maut bayar sinur syai namar titel dasar jana ekonomi gari bolas kabaya markata syurai gari mangol ubaya dana dumbangon marumawan baya daki botonai namaro banonak upaya maturun disuci albononai nasanuluk kamu baya sasikorun nasa sanggar dasari abayari inon tutumana sangarang baya saborun masuak kamu marsada baya inai nasa tatada muda baya dapotai nasa kandung no muda baya suadamun torot-torot apa solang baya romongon diharono dani parumay kunui sano ay tamang bayan tutupani tomartua solo de kaya marsasapon sari tuhamot si panjamuri raso kina pemaragan janukiyun tubuhan lang niyan tubuh si porui tubuhan lang martina dohon bolun on mga pedolo niyan dibangon diharoro dani parumain mului mayut malepo anak porumule di bagas kodani anak poruda si bayadul donani sungoni anak poruku sa komunon manguduruk kondi tora-tora-munui Mupena tinggal di tanuri marenumon Dano pusmatutano gaya gulagagani Apalagi sanaik na barato gani Sungoni na satsirokat panupumani Apalagi satsanoda ni huristaki Anak porumuno lenongan tumagion Naman jul-jul kon bayamorani Disio manida para mapido mani Oy siyare sarona ora Marakata hata dibayana jungkot malum masingot kot dibagasan poni jana tukol dibagasan bayang adoni malum masude bayana morong-morongi
mamukmuk pada sibuk na mardiyangi naladong bemanggaya dana sotulusi nakandison masude na paladumuni angan-angan udi bagas para pinowani salamat maut sa umur jolo bagadani rasuki na pemaragan dalobi ulang adong danian mundul makalangi sampai matuari bayat tukudion ondo malidung dari toron-toron sungut siabono dari jomba-jomba majari bayat sepului dapar jomba-jomba di bayat kukinyon sopamunat kita selebaya selei samo mahita mandoko ni horasun oi sialeta ora ora dulang dari si somabaya junun kutulong makudono majunui berkatulini toro-toro munun leksut pawat si abaya bolo dari diakat boleh dari dua lima hitungan bayanani pasabola siare manjutun toron-toron disuot siya bolon nasalaklak kamu bayar sa sikorui nasasanggar kamu nagsari-ari yun natutuman asang anak sa borun suwak kamu hibul marsadai nai di panogo di tano baya marinun luat longgom niaek dana bangaron mudaot kapelape muda malena pabaya sadanguni diamatkan doda sultan namorai apalagi dahalak baya amantai diamatale baginda sayanganon on maudat ni bayo baya pangoni namian mani hadunduk pintu padami maralamat ko tutanoni marenui namak kawalong indo baya abangay dia bangtay baya baginda tangan sumi lekkaroro dani parumain munui mani padang garung murnongai apalagi nolape sunguni mo se sultan maranong bangi sunguni mo se mga raja tanganjungi pope na tinggal sa kanoni gunangani nagtongon-tongon na pabaya sa pegoni apalagin doalak baya amangatay diamatan do baging datanjungi nasa tata muda-muda na potani sangan kamu bayad na suwangaday apalagi sultan ranga jamu daun lektaporan dani pangayotan jungi songoni mo se mga raja tinggi apalagi bayad tungku alam syawon
Leng na lungo na pabaya sa pengunon Di si umani da parang pinongani Oy si aletaro na laudan Palagi dasi anak bayaran bilangan dari kita bayar kisahun orang mawat kafe di bangun korot di semut siamolo dia mata lebaginda sayangani baginda sayang naposui apalagi lebaginda supuri lekta poran dari bayo nyolon nansuri sumoni musema raja olomani apalagi tungku raja pangundi yani sumoni musema baginda nahombani apalagi tohara kita poran godani na sakti diturunan dabayani na suci dia matale baginda sayangani diudamani bayo bayang pangoli marani damang bayani tortoromui tatap podamang marungi jolomon imawat kapesi suwan tunas monui sisa ronda bayon tantui mudah-mudah dapat indah sayangan tarasingot masih suwan dahului lektu tudoi baya mancada bunui nabarurat-urat dibaya aci Magotap dabak suada daudutani Sumarkumada amang baya marsangapi Turut-turun di suci agolomonani Ondo malirung na di baya pasapion Tunghamu sungut siya baya golomonani Di pamunan doma sele baya sele Jomba doma jade jomba di bayang piyon samo mahita manok kono horasi sohoras damak sa umur jolo badanon oy siale taro nangauna horas Sungo ni leon na pa
Leona